Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Labulang Hanko, labulang bat Hyderabad, bat Kolkata, bat Delhi. Umenriang lojah tendong. Di nomor kata-kata ngakua. Bahkan ke festival. Kade ban he na Wisnem sa Wisnem. Kublay pi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Ban kentiu bat penpau pat ba e kajing seiso jong karem tarmuj kador bar snong menriang ringkat kinong rap kasnong kalapelong ya ka watermelon festival kabaningkong e hakakhat santrek unailar. Kumsi benta jong kajing rakhi kasing light luat keri. Ya kani kata masala pelong haminriang East Khasi Hills District kabajungai kumba south san kilometer na shillo. Kathong jong kata masa kalong ban pin i ya ka jingmi utarmuj hakathan ban pin shlori ya kinong rem bat ban plilat ya ki ban pinya yo ya ki marep shaki yo ki bakham he. Wa advisor ka sarkar Meghalaya ba HM Shangpliang ulayadon langkum ukongsan bat mi khmat yo menteri rang ba ka jila Konrad Kisangma ki weipat kilayadon langki kentup yo General Secretary ka NPP Farmers Front ba Agent Star Kurkalang u President ka FKJGP ba Dundee Khongsin u dukhot ka MFTA NGA ba Barrister Mautho lembat ki riu rang ba. Habakren haga jingyalang uba Shangpliang ula ai jingyero e kador barsnong bad ikinong rep ke blashim ni gani kasunjam ulo ong baka rep tarmuj ka don ya kalat ka bakraw ban kentiu ya ka yo ka kot jongginong rep lada penklan ya ka jingpen mi karukam pen itenat bad pen itu ya uso ne ka branding bad ka jingyo ya ka yo ka babiang ula kentu ya kinong rep ban penne ya ka jingbha jing uso ban penhe ya ka jingpen mi bat ban ya trailang knang bo utar moj namen riang unyo kanam bat kayo ka bakham he hapo bat shabar ka jila hagani kasngi uskrat 3 ka dorbar snong men riang ba jiliu lingkhoi ulai tiru ya ka dor khas ka bakentup hendriu tli ki mat sha uba HM Shangpliang ban pen sngo ya ki jingdan kambat ki jing e jongginong rap ka than uba lingkhoi lo ong ba watla ka men riang ka doni kalat ka ba he ha ka rap tarmuj bat ki wei ki jat jingthung rei kinong rap kidang ya kendu ya shibun ki jing e kumta ka dor bar snong kala kentu ya ka sarkar jilla ban penbiang ya ki jingtei ki badon kam ki kor ki bor rap ka jing hikai ka bajanai ba ka jing ya rap pisai ya kinong rap ka dor khas kala ban juru ya ka jingdon kam ban penyo ya ki jaka yo ki babiang bat ban kershan ya ka jing penya yo ya ki maram kane kan plilat ikinong rap ka menriang bandi bet ikimar jengki syaki babun ki nong thiet bat ban nat na ka jing shania apalan ha ki nong di pateng uba lingkhoi la pen pawi ka jing kermen ba ka sarkar kan bishar bnya ya ki ne ki hendriu tli ki mat bat shemi ki sinjam ki badan kam ban pen roi ya ka menriang kum ka wei na ki than ki ba paw ha ka jing pen mi so ula ong ba ka jing rap ka babiang kan pen slori ki pat ba kham tam mi ki samla ban shemi ka kam rap kum kalat kamai ka baskem kata masa kala longru ka rinsan ni ki nong rap ban pen i pat ba ya kitar muj ba kila rap bat ban pen suthu ya ka jing kodor jing ka rap karyang ka dor bar snong ka kermen ban pelong ya kani kata masa man la usnem bat ban pen roi ya ka kum ka wei na kita masa rap ki ba pau nam jong ka jilla Kasnong menriang deja kasnong kendong kamda cetan wat nasor selong Bat agni kapur sloban ai kuplelang ya ki khot jongga dorpal snong ya step competition kirang ba snong o ki sadar snong bat ki nongsung snong baro ki ba la yadon betalang nakam ta ban pelong ya ka festival kebalong kemenang ta berkentiu caprang ya kinogrep bat penyat yo yang dari watermelon agni kapur isnoba nasloban ai Laso itu yalde bagdai Pak Prestam Utho ka bak kumbu sekretari jongka agriculture sekretari jongka FKCP Central Body bat agriculture presiden jongka FKCP mau kenang sarkil bat agriculture ibak kumbu presiden jongka Meghalaya Teda Fresh People Agenja Association kawai nak seng kaba la pelong Islam da ka FKCP hak Islam kepala lej ban wanra ya kata kecikan berketiu ya ki pai ba kecela kecengi khamtam ni kecak beriu kecengi ban kersiu tiak
lembak cipom juga FPP Isya bagi paiba kecelar di paiba kasih gitu ni ila nang kuno berpenjajau ya kini kicur kicap ngire ban penpau sa kapertai brahowai bau ne watermelon ubahe kat ni ngim cepat ji ikut kasai sung watermelon ubahe kat ni uwei watermelon ula ban kia tu nyau kilo 10 kilo kata kelong tanam kaburong jompi kinong rek ikwa banyak don bentalang beti ban penkiu ya kani ke jingrek jong watermelon idan kami kayau bat ke dorbar kelas ngode haka jing start jong kinong elam jong kesinong kila khot ekini kiri ramba jong arnut kiba dei pet ya ka khai ka yau jong ki jingrek jong bat ni kermen baha kisni kibanwan iba bres bai badon di kinwan ra ya ka plan bakumno on penya ya ka yau jong pi baknang bapi kinongre hinde bansha yuroi lane bangyo bansha simtin mentoy haki brio di bawah nabar lane kum kita ki brio mengikut ki dalal kador ka bapi ai kalong ka biang lai pusan tengka 10 kilo abang asyong ni siki mene ngaken ya ka jingke kabang akwa unsu pasya jingmot happy baro para nong senong lala kani kesnong kadang sispa san poyeng kibarep ya une watermelon tapi somha ban ken balada sispa san poyeng kisay hatsan spa kilo kane 1000 kilo man ka trillion te perkhat papisah hanta kanum duna ya ka nyo pusan lak kaba pipinyo lagan dap klur kata kadai kayo kabangin lang sedang mentah kacing yonong hapo kadai kasnong kantam klur lada hiasdang bandret 1000 sanspa lani 8,000 kilo man katrilian parlok ni kumboang mene riramba mene yang idai banle na kajingken kata shwa kajingken kabang laay kwa jompi kabak kumno ba pinpanian ya une watermelon nang ba ninyo kiniyeng kibayeng kiyeng paka sudah kiyeng terap kinung don syo hakane kasnong hatin sansnem bala denginang ban paniat ya kane kayo Kaya kinaurat na po silang dungi. Ibalaskan bantung yung unusa watermelon. Isutung kumto. Isutung tangban yalade. Tehenray lomba haboy kasi ilet eselong. Ila ikibahiyin. Nilara ikibahiyin. Naratam toswa ilet hayaw. Kidon kibapantit. Pilaong kata ilagi. Naratit. Naramat yung toswa ubang pa. Kuno toswa namariang bang pa. Tima ikan yung wana at kubor. Kuno so plan. Dayarat ulong hi. Tingi persyang paniarap. Dara persyang paniarap di media. Badle bagi diarap. Mo baro ibala don bentaban pun sapiang lem. Hadu mentamene. Ngi kum kasinong meriang. Baro sisnong. Ngilai rabi so watermelon. Tendra ya pedeng kajingrap yung yung so watermelon mo. Kidon ki katugan ne ki jing di ba ngilap pengisem kum kasyong menriang tenrai ka baswatu nat kalong ba nging detang kanong kendong nanay na po blok mor kuneng tenrai ka sedang demi bandrai kun so watermelon labna ya kanam mor kuneng ngkong ke blok labna ya kanam kasyong demi menriang labna ya kanam joka is kasil district labna ro ya kanam jong kajelahi berkowe masubunong hani kadai ka jingkerku jika mau beli dokterku yang kum kasyang menriang. Dengan yang ang ni
hakamat jumpi ibubun balang mo kamtam isar ibray adawesal jong ka to kani kimat kani kay nakaliang yung kung kasyong kumulong mini unong rap uya kuno ubet kijinge orang ipay sa kamon sa kadiang mo kumong kaktin kat mang rap kata mang serdep te kumta ano yung isokmen ba hakan kapor kidon ro kinigiseng mang hayi iba dondi ba moto mo lawan kanang habis nang jungi pan ayun sim yangi isokmen ni priang sobhan ng tajang pi ay kubay ng tajang pi kadi non pi kan ayun sim yangi kum kasnong te hang ne ngaswa ban kren ikikatugan ni kibenta kimat iba nakalian na jungi kum kadorosnong ni don ban ay lani ban bu jingtho hakmat jong kasoka namar pi kajing penlong na jungi ni festival kamda de kalong ba namar bahot lang ni layakran ng kani kupuso maduna den ray kabakongsan kalong bay nang ni sikmat kay kabangin process kay kabangin le namar ada manging ira pinuso watermelon kadaw don kayo kahat kupae ini takadaw ipelong kay festival ipelong man hot man subsen ila pelong tay po moro kunang po block magmentang sedang pa nang ni na po snong desal bariabor lang nakalian din kung kasyong idon katukan ni kibenta pangikwa ban product pangikwa ban kerpat ya kasokar bahkan perkat nak tajungi kinong rep watermelon